so ngathi kwachuma ligrad la petrol ngifakile lama safety goggles akhona so angathi lento njani straight construction lo shala straight la phakathi esweni so ngazama ukuphakamisa tandla lapha be-safety bathi hey labuya futhi lashanza hoyi lona le grad ya lawo phamisa tandla ngazama banceda ngehla. Bonani babukela emakhaya lebito lami ngemuzi wakhe eBibo sikhona la kuyo ke i-podcast yethu MBS DH lekhona le imbombelane maphethelo ya is Friday bafowethu ya ngulesihlanu angihambe ngede bafowethu ngihamba nababela uchaze ukuthi ke ungubani wakabani and usuka phi nenzawo lomsala kakhulu ake uchazele babukela ukuthi ungubani wakabani baba. Mina ngibonga Ncaba ngisuka eNgodini mara ngokuhlala nyalo ngisepikazi ngike la ekhaya mhlawumbe ngesimo sokuthi nyalo angisakhoni ukubona emehlweni ya ngalimala mhlawumbe ngaqale ngalimala emsebenzini ngabuye ngathola accident so semovele saphetanyana. Alright Thema ngiyabona man ujahile umuntu omdala ake sisho manje ukuthi like ukukhula kwakho nje ukhula ngomuntu njani background esekhaya bokunjani njengoba ukuthi wena ngikhani manje somdala somkhulu sakubamba lesimo sakhaca ekukhuleni kwakho like njengasemndenini bongumuntu njani so ekhaya ngikhule kunesondo ngikhulele kakhulu esondweni so nokucula nje kuyinto yasekhaya nje so uhlabela vele nanyalo ngisahlabela noma ngisoka so ngalendlela ngibona ngakhona ngathi ukhululeza yona angathi kube umoya uthini ukhulele lo msana bengisoka ePostoli St Paul St Paul ngisoka ePostoli esondole bathi St Paul la bashaya khona ama-brass band ngikhulele khona nje ngoba ekhaya kunesondo nje Mhlonishwa ake usitshele ukuthi nasi lesini lesikubambile sivele sangena ube sicela kancane kwendekeni kubaso kwami kwaqala emsebenzini ngalimala liso linye mara libona ngokuthi bengikude kumsebenzi. Mhlonishwa ake nasi sibeke kahle kubabukela emakhaya ukuthi ngiyeva ukuthi limele emsebenzini kwendekeni kahle bengisetulu so ngifikisa i-lift shaft so ngathi kwachuma ligrad la petrol ngifakile lama safety goggles akhona so angathi lento njani straight construction lo shala straight la phakathi esweni so ngazama ukuphakamisa tandla lapha be-safety bathi hey labuya futhi lashanza hoyi lona le grad lawo phamisa tandla ngazama banceda ngehla so ngaya kuma-medication yana khona lapha after iveki ngabuye ngaba ngemoto ngaphinza lesima vele ngaba matima la uthi Thema lami lana siphila emhlabeni kunako konke and then sibelieve ukuthi lolethini kakhulu and then like kuwe noma emndenini uma ukuthi kungeneka le ntahlakalo lethi nisuke nathatha yiphi decision because njengoba ngisho nje labanye basinvu labanye basikholwa kusuke kwafika phi ukuqala nje lamndenini ukuthi hayi la ngasisiphazamisiwe hayi no uNkulunkulu uyazi no kona futhi lokho kuyafika ngathi sibantu siyasolana sisolana nasemisebenzini kuthi why makufika mina kube so and la cishe ngale la khona bengithi mhlambe nemalanga lamaningi bafike bangithatha bangibeka kwenye position labantu Tomyama so ke ngikwafika ukuthi hayi
fike mina lapha ngangena kwi-position ngaba supervise and ngithole ne-supervisor bayimuvela lenye liside bengikhona mina kwenda abo-5 yama-lift shaft mhlawumbe ngelivilo nangendawana and ukhumbule ukuthi uma bamuva bafaka wena lapha and le squad bese simjwayele and noma sekufika wena uba imanager soyohluka the way ukhuluma ngakhona nabo the way baphatha ngakhona you understand because semsebenzini uyabona no so kwaba nalo kusolana ngoba ngilimala wangabe ngalimalela kulento lena ngimthole nayenda ngayichubekisa and sebamuvile yena lapho bathi yena uslowly mina ngifast and ngithole yena kucala lapha so kwaba nalo kusola ukuthi mhlambe lo muntu lo yangu ngoba ngiride nalama drawing bengiplan la ama structure ukuthi lento ngicala phansi and now be the same ngoba wena ngonalo lethi ngoba bekasamtsala nabo abadzala laba singuvele njengoba ngisho ukuthi we believe ukuthi lehlukahlukene uyabona so mayithepeni ngaba kunguko mayithepeni ukuthi vele bekungisimakathi but ke sibantu abamnyama kunjalo so ukuthi wahamba njalo like wena mhlambe umsebenzi wakho kufike lo munye somdzala afike ende engcono bathi wena hayi salusuka lapeli so ukhohlana lokuthi vele semdzala ukhohlana ukuthi semdzala angeke sakhona kuyena njengemuntu omusha so manje lesimo ngiloko ngingwafike ngakusola ngasi hayi ukuthi mhlambe isuka into lethi so ngoba ngase ngicetha kulimala lapho belungu okay bangimisa special abo lelo livinyana zange ngakhona but I do right bathi ngithathe ngivike mhlambe ngibese ekhaya ngathi ngiyabuyela mhlambe after liviki singisakabe right vele liwani ngathi ngiyangala ngiyocula somewhere awa ngemoto futhi lelo lamalanga abuya futhi khona lapho usweni futhi sothi mhlambe ngacaba ukuthi sothi akufuneke ngibone lama structure nami kufika lo ukuthi uma kukendekela kuyafika lo ukuthi ngabe ngasekele lesipani mhlawumbe manje sinabantwana sinedeni so kwaba nesimo leso awungitshele Goodman siyene babukela emakhaya ukuthi naku lesimo sesikhacile futhi manje kahle kahle vele lapho awusaboni aish kube njani ukuthi manje ukhetha 1 2 3 ngikhona kuyena but manje sengila lesimo lesi uyithathe njani le no kuqale kwaba madima ngoba bekuthi ekseni mangithothi ngiyavuka ubuya kuthi hawu kanti solo akusi na ngoba ngijwayele ukuthi ngiyavuka ngiyageza ngemsebenzini ngenda in hawu ngeva abantu sebakhuluma ukuthi hawu kusho ukuthi musese nemabhansi aqala duma imova tiyale kanti kumbe ngilele emini kusola akuze nami ngikhona ukuvuka sele liphendlelo lapha khona mala solahamba lanzelana mara nalomndeni wami ngihlala nawo ekhaya dududa nje bongithatha njengabo ngasola njalo so ngiko lokunye ngashishanga kumukela nje ukuthi hayi musa hayi so sisola ngiyaphila ngoba ngiyakhona ukuthi ngigeze ngiyakhona kudla njengawonke umuntu mabaye baya la kujabula khona abathi akasala ngoba akakhoni lokubona lapha ngiba nabo khona lapha so ngagcina ngathi hayi bangenje kimi ufuna kwenye kubani mhlambe bekusikhathi ukuthi ngalesikhathi lesi ufuna kube so ngagcina ngakumukela nje so Goodman emajideni wiser locally la uhlala khona bona bayamukela njani ayishi mhlambe beva buhlungu nabo lendlela bebathi usimanginabo status so senda in asingiyabona manje ngiko nanyana sabaya mfowethu kathasela mfowethu nyalo sikuphi yakubona so ngiko nanyalo abakangijikile abakangijikile ngiyafuna ukukhuluma amanga ngoba ngithi mhleli ngivikhonje kumoba sesikhona bangithatha support Goodman so ngathi bona ukuthi hayi kusole impilo iyachubeka kunjalo kakhulu Goodman babukele bekhaya le MBSDH ngeke i-channel lakhaya ibantu labangaboni ikhona khona la kaBhuweni sekubula kaBhuweni uNkulunkulu engcwele sengikubule ngodini ikhona la Pinari namaphethelo bafowethu lokho umcoka nje lohlala sisho kona ukuthi kuyo le podcast asibasanzeni man sibanakekele yes man siye kubo man sofuna kwathi ukuthi ingabe baphile njani because nabo bangebani bafana nasi bafowethu le ngiyo i-podcast yethu yakhona la local bafowethu ngithi sobona ngalokudako asibonge danko ngiyabonga Goodman
Thank you. Ngiyabonga lo mtsalo. Thank you. Kungiloko nje.